khensa ku va mpfule channel ya Matimba Emmanuel Mali YouTube channel. Kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana. Ni la ku vulavula hi leyi mafurha ya gezi or transformer oil. Xana transformer oil ya tirha na or transformer oil a yi tirhi na? Swi ya hi vanhu ku vona swa va pfumela van'wana swi va pfumeli. Loko ni ku ya tirha ni vula hi leswi, a ni vuli loko se yi cheriwile laha ka transformer laha, ni vula ka hina vanhu u kuma ku vanhu vo tala hi teka mafurha lama hi tola, van'wanyana hi haxa majaratini ku sivela mindzingu or ku sivela valala, kumbe loko hi yi tola emilengeni hi sivela swifula. Mi ta ni kuma kwalano. Se mafurha lama ma tirha ka van'wanyana a ma tirhi. Swi ya hi ripfumelo ra munhu ku yena i pfumerisa ku yini, ku yena loko a ma torini ma n'wi tirhela. Mafurha lama loko mo ya ka madokodela va ta ku byela ku mafurha lama ma cost-a yini, cancer. Loko ni twa van'wani va vula ta ku byela ku mafurha lama ma cost-a yini, cancer. Van'wani va ku yini, loko ku ri i ri na xifula kumbe i ri na cancer i zama ku tota nyana cancer liya ya famba, ngopfungopfu loko ku ri cancer liya yo cheriwa. A ni vulavula ku na cancer yin'wana na n'wina ma swi twisisa ku leyiwani a hi liya yo cheriwa, hi liya yo ta hi ntumbuluko. Loko i ri na cancer liya yo cheriwa kunene va ka va ri i na cancer i lo cheriwa, kumbe va ri i biwe hi xifula lexiya i lo cheriwa. Loko i tola mafurha lama ma transformer swa tirha ka van'wana a swi tirhi. Se mi kuma ku vanhu vo tala loko ku kha ku fambafambiwa lomu ku madorobeni kwihi mi kuma ma ri ku xavisiweni hi swigubu, ene loko mi languta price ya kona leyi ya chavisa mi nge ma xavi. But mi kuma ku na vanhu lava tirhaka gezi vona va ma kuma mahala, vo ta fika mi nyika a ku totani laha ivi mi tota ivi mi hola. Un'wana na ku mo teka mi tota la jaratini mi ta hi vona mindzingu leyi nga kona yi ta famba ivi yi famba mindzingu. Mara u kuma ka van'wana endla a swi tshuneli no tshunela. Vanhu vo tala va endla ngopfu bindzu hi wona mafurha lamawani masiku lamawani. But ku na van'wani mi kuma ku loko va kha va xavisa mafurha lamaya i fika kuma 2 liter ka lava va tirhaka hi swilo swa gezi, va teka va n'wi nyika va ku hi laha hi ta tirhisa. Ivi yena a teka 2 liter leyi a ya kuma 5 liter ya fish oil a yi xava xopeni ya cooking oil, a kuma fish oil 5 liter ya cooking oil a mixa na 2 liter leya ya mafurha lama gezi, va chela laha ka swin'we va cheka swibodhlele swa ti 500 milliliter a famba a xavisela vanhu. A fika ka okay xibodhlele lexiyani xikombiso a ku i 50 rand or 60 rand, ivi n'wina mi fika mi xava. Loko mi fika mi xava ivi mi tota swilo leswiya swi nga tirhi, ivi swi mi cost-ela mavabyi mo, because of what ku mix-anini swilo swo basa na swilo swo thyaka ivi swi mix-ana. Because oil leyi ya gezi va yi thyakile, because vo tala va ta ku byela ku loko yi kuma yi tirhile vo ma 2 years 3 years ku yi tirhaka loko i yi tota kumbe i yi haxa la jaratini. Se mi kuma ku van'wani va teka wona mafurha lama va endla ma mix-ana lama ma ti-cooking oil ivi swi endlela vanhu nghozi. Ivi ku hetelela ku va na mabadi, yo tala kumbe i va na mavabyi. U kuma ku mavabyi lamaya loko se i tota laha ka xilondzo lexiya xa nyanya. Ma ni twisisa? That's why ni mi byela ku swona swa tirha a swi tirhi. Hayi ku ni hlohlotela vanhu ku va famba va lava mafurha ya gezi. Swi ya hi laki ya vanhu ku mafurha ma gezi ma ku tirhela na, transformer oil ya ku tirhela na. Mi nga fambi mi kuma ku mi famba mi lavana na ti-transformer oil because mi twini ku transformer oil ya tirha. Swi ya hi tilaki ta vanhu. Swi hambana na loko hi ya tin'angeni ya ku hlahluveni. Van'wani loko hi ya ku hlahluveni etin'angeni hi fika hi hlahluva va hi byela timhaka ta hina ivi hi fika hi endla sweswi endlaka ivi swi tirha ka van'wana swi nga tirhi. Na loko hi ya kerekeni, loko hi fika ekerekeni hi fika hi kuma xileriso ivi hi petsa, van'wana swi tirha van'wana swi nga tirhi. Se na wona mafurha lama ma tano, se mi nga ti byeli ku okay sweswiwani ni kume mafurha ya transformer oil ni ta tota wona. Ivi munhu loko ku ri ke ni i ye ka dokodela or a xibedhlele va fike va n'wi nyika treatment ku a nwa, or va n'wi nyika sweswi totiwaka laha ka nenge luwa loko ku ri nenge luwa va ri i na cancer or xifuva. Ivi yena a tshika swa ka dokodela a tota mafurha lama ma transformer ma nyanyisa vuvabyi. That's why ni mi byela swi ya hi ku
nenge luwa i xifula or i ntumbuluko kumbe i lo tlhaviwa hi something, but loko ri i swilo leswi nga ta kuma ku swi cheriwe hi valala or hi vanhu lava ku vengaka va ku be xifula. Loko u tota mafurha lama ma ta tirha. Ni vulavula hi lama ka ma nga mikisiwangi u kuma ka transformer lama wa ma vona munhu a fika ku a nga fambi a ya xava exopini a xava cooking oil leyi va ku mikisela na transformer oil ivi a fika ku nyika ku xavisela hi 500 rand. Loko ri le mafurha lama ma suka straight wa ma vona ku okay lama ma diriniwe laya ivi va ku nyike tona ivi i hola. Loko ku ri ke nenge luwa i nenge lowu nga endliwa hi valala or xilondza xi nga na xona kwala mirini xi endliwini hi valala. But loko ri kuma ku i xilondza lexi nga ta hi ntumbuluko u kuma ku i ya ka madokodela va fika va cheka va ku himpela xilondza lexiwani i dye swakudya swo karhi ku la i tirhisa tiphilisi leti swi lava i tlhaviwa injection swi lava i tota cream leyiwani tota. Swin'wana mi endla mi consult madokodela before mi tota swilo leswiya kumbe mi ya ku mi ya ka va lava tirhaka hi swa ximoya tin'anga mi fika mi vutisa ku a mi hlahluva ku lexiwani xifula. Loko a ri xifula ivi va ku wo teka mafurha lama na vona tin'wani tin'anga ta makumu na va lava vo profita va na wona mafurha lama mara va khome hi ti-original. Mi tshika ku famba mi xavaxava swilo lama patwini mi ku i transformer oil yi landzeni straight ka vanhu lava tirhaka hi swona mi fika mi kombela munhu i ta ku nyika hayi ku famba i xavaxava swilo xitarateni i kha i nga swi tivi. Leswi swi endla swi mi costelaka mavabyi u kuma ku se mavabyi ma nyanya. Yona ya tirha transformer oil ka van'wani a yi tirhi swi ya yini hi lucky ya munhu or hi hlahla ya munhu ku wena vuvabyi lebyi nga na byona byi lava ku i tota transformer oil kumbe i nga toti transformer oil. A swi hambana no fika i ya xibedhlele ka tikereke tin'wani u kuma ku i ya xibedhlele ivi va ku byela ku teka treatment ivi va fika va ku tshikisa tiphilisi after 2 weeks ivi sungula vuvabyi lebyi byi nyanya. Ivi loko u tlhelela exibedhlele doctor a ku byela ku i mani a nga ku byela ku i tshika tiphilisi ivi ku mfundhisi. Se mi kuma ku mfundhisi yini a tikweni se va ri a mfundhisi luya kereke leyi a yi nga ngheni kereke yo tshikisa vanhu tiphilisi. Se na yona transformer oil swi tano loko u ya ka madokodela va fika va ku tshungula va ku byela ku laha a swi lavi yini swi lava cream leyi tirhisa cream leyi. Loko u ya ka tin'anga ta xitolo ka laha vo vona va swi vona ku okay layiwani nenge lowu a yi lowo furiwa lowu cheriwa hi valala va ku nyika yona transformer oil i tota kumbe ya kwale ka vaprofita va lava vo karhi va fika va ku nyika va ku i tota i ta swi vona ivi nenge wu hola swi ta vheta swi ti komba kwalano ku leyi a ku ri nenge wo cheriwa hi valala xifula lexi nyikiwe hi valala. Se transformer oil ya tirha ka van'wani a yi tirhi .